iya kotomelo salama makalayan rigurutta aja di atai. Ete gaya sang atak masopa. Ijama ye nasurangi puwagi ininiri ditujun na ye napesakan nga ini robawa. Dari batongan na ye kotomelo ye salama kolino simple situngan na kehidupan kita Bapak Ibu. Ye kotomelo salama asopai at kasuyan ni jama ye nasurangi puwagi niniri napesakan nga ni tapatuasan. Amantu billahi wa amantu birrasul. Keyakinan lo ripuangin na sabat tanda sumpana atin lo ripuan na. Wa amantu birrasul keyakinan lo inabita na sabat tanda at kacumalak po na maleci. Apa iya kaya sangitapot lepakan na lilay at tukad na atiye na yamin na sabat pangkaw kang tapat suku asan na iya. Apa iya nang kataw batongan na lepak lila nami bawang na puada ide pana suku tu tepat nah. Iya ko lepak lila mina puada curi hitam itu. Iya ko atokan atin na pake tapak keruk nih. Iya ko pangkau kami na pake pakasuyat nih. Berarti ya tapak italu de nawat di masyarakat makanya maka de pandita pahikme telu temasarang dua teman laisang. Ya kedua temalai suku hakikat na sumpahnya syahadat na sumpahnya. Ya telu tamasyarat tepat makanya lepalila atau kang ati na jami pangkau ke tepat asal. Petuah bugis cahaya iman di hati. Setiap pesan menyinari langkah hidup ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa surrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala wal fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wa qala aidan wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal-ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarati wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul adzim. Yang saya hormati dan saya muliakan sahibul musibah Pak dimontinganna lisunganna orang tua kita Bapak Ruslan Andi Maronga Andi Soko Palabi Sako Palabi. Yang saya hormati dan saya muliakan para tamu undangan sini na tomato Palabi jemaah tasiyah yang masih Allah Ta'ala. Alhamdulillah sini na anu mapuji apun dengan nama nami tufung Allah Ta'ala. Iyaro sitongan na yapune idi rupa tawi totua ilimot na yawan walinoy talumi sitongan na tunapan na sangi kuwag agayan tayo mato capu ipake yung mato muru ipake masidag kaamala polina. Makanya apa yang kita miliki hanya sebatas titipan amanah datanya dari Allah. Ia komakadai agama titipan amanah berarti hanya sebatas hak pakai ternyata hak milik. Ia koang kada dan takomaki dari puji minatuni waringi papahang riwatak kaliwin makada yaitu anu papujian namana mi pungala ta'ala.
120 asodana tomon kailalat tampu parimanan na tumatwata apa na panasangi puwangi termasuk totota toto na sabari na tumasidi toto na sabari na tumasarang ya kurang ka tumatuan na takpumakila dan napudiwigan na anak tamaka di papulin na ri tumatuan na makadayaro pali papulin na tolinoy papulin na rupatuwi kapagatan na maka aga yawa disara ilara ipapulin na tolinoy o komektoy ritulun na italaki ang matiyatan iya to na ang matingangiwe papangadya kami na batuan tamakisat na tamapangkaw makanya alhamdulillah sinin na ano papuliye ano naman ang ito po ang alataan puwa maradya pamasina na niyak kamasina lori hindi mana puwang iyay maparintangang ipatatungi agama sa lagay puwang iyay maparintangang isinin na taupantita sa rekuwang mang napanas sa nekiya napagkasini agama sa lagay makatato kahadiran ta bapa ibu ilalan na yewang niwe na morosidi di gagas sa ngalin na siyama asisumpungat ta pasiyama inasabaan no macali pasisumpungin nasabaan no matila maka musti malabang ipaniin na sabasidi pagkaswiya kami na batuan na maraya risisina fungalatana yang kedua, kehadiran pada malam hari ini nasabah asisumpung si kita wajo degala akan tersengalinah kita senantiasa doakan orang tua kita almarhum omagi-magi nasabah pada mataya mana mancaniwi patampak baratan apa masih na yada pengesini na dosa atas salam na walelata itarimai sini na amala ibadah pakasyan almarhum Nadi gaga iwala kang itaw mati ta warialat ta taulaguta sengarin na pawala suruga pamasin na fungala ta'ala. Maka tentu saya kira ang katupat di mundingan na nasalay almarhum. Maka tentunya dipat di mundingan na ajak kasi kapaturan numilarang itaw laguta. Apa magay di nagadan na harap tangi ito tumatiwi sa ngayon na kita senantiasa kirimkan doa dari maka digurut ta ya na melo isisumpu si bato matiwi iladong isolakit ayan na tunakada nabita ya na lisu lipang masin na puwangi sedia atap maka putuslah seluruh amalnya termasuk mayawan di pasalamat tumatiwi Pak Dimundi yang senantiasa mendoakan almarhum. Makanya Nabi mengatakan alangkah celakanya seseorang yang kumati na tapunarati na lapis so kiamat mari na macilaka apat di nagaga Pak Dimundingan na milaroni. Maka saya kira dengan kehadiran tersebut di nakadana na tua-tua buhoni magpunre illa duwangi almarhum na sa mapagawata na salama ilala chulori na kiburo di asalama kamananungan ilala linasuwari na fungallahu subhanahu wa ta'ala na sa mapagawang pawalan na padungangi di gagasangarin na pawalat suruga salawat na niya papasalama masa Ifamolori alim alabi na Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi iya si mata janukang iasalamakan akatuwo nga wanwadino akatuwo nga wanwa akhira aljannatu wa naimuha sadul lima yusallim mabadik aday dari yasurugai lolongi pamasina upapahanap punay tomasalawai tomapasalamai Masad lari alimalabi na Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga natofada kamanamuan natofada makali dari salah kabitarai dari yatupuri awal gading itu dan kiyasit Nabi pangulawat maka ada yatate sebenarnya kita hidup di dunia sangarin na keselamatan makanya inti segala ibadah Makadayro rupatawi ya kotomelo salama turi libut na wanwahino at kaswiyani jadi tujuan tak sitongan na tuwa libut na yawanwahino itu semata-mata hanya beribadah kepada Allah
Makanya makaripuangi na Qur'an wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Si matarene pancaji menna bangsa naging rupa tawe kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi bedakan tujuan hidup tak si bawa pelengkap kehidupan. Ya tujuan hidup tak tua dilebok na yawan walinoi apa ini jatuh ini lo ya kate asalamatan. To makaswetat to melo mi jatuh salamat to beribadah to melo salamat maka ya ko makasini pakasweni capat na lulungin salamatan. Ya metode makada tujuan tak tua dilebok na yawan walinoi ipaham makadalino cinampet dunia ini sementara. Biasa maka di urut tapante tayo tumbol lino pada lek batasi malawa diola malawa tamakiliri malut tamakigaka maka tapat tamay lo yunri ato nangang tau tak dipuangi ya lepe pasirita ya lapasa serikuwa mo salama lino letu akhirna berarti iya tujuan tak tuo tongilongi mato beribadah to makaswian na to lisuri pamasila mo nga natala. Apa makanya mo tayo namakan ya pagkasan natin namati kan ay ka bakal nabawan mo. Jadi makanya mo tapas sa ako apa saya ki amala tepo pak disagan apa saya ki boko tayo mawari pakai ya tayo malara budu tayo mati serikuwa mangi morulungan italaki asalamatan. Tapi iya ko penangkat kehidupan pada na kawarang parat keluarga jama-jama capat ni salay. Iya ko tanya warang parang ni salay ki idi salay itu warang parang majalaw na totuo na dega gawarang parat capat na nita kasiyasi ki nita kaupat di ki nangga ete ki pada tarupat. Tapi iya ko tomate kan misalnya warang parang ini ang kata ko mati pa sila mawarang parang eh. Ha? Di pada di makari rolari na warang parang itando ipake manri capat na manche di kabong. Yan ang katuan ditin robawat zaman na. Matin ro mangerok moto mangirok lo mamoto capat na warang parang na kabong. Yan ang kawarang parang na tumate namako bating makaswaswi na ang katiri po sa BBE no wala kasobosi-bosi na tomate tak manca di mana to ni dito na wija-wija na yato ni kan mapangiwangan na sa bawarang para mana tapi ko ipake masigat ka amala po rin berarti ko palang kakahidupan ano isalay tapi tujuan kehidupan turi lewat na yuwan walino semata-mata beribadah mengabdi makaswiya yuruna kung Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dito daga tagiri namin lo salama? Ang kada kira-kira to ko rin namin lo salama eh. Ha? Pagkagari lima tagitag eh. To meno mana salama tapi pipicara na salama ki. Dito nakada agame ya kumega ni warang parang mo ni tatosogi kuto na sa warang parang mo sogi salamat no. Dito nakada agame ya kumakanda jama-jama mo na matuju-tuju mo salamat. Tapi ya kotomero salamat makarayan digurut ta aja di atay. Ito na san atak masopa. Iya may nasurong ni puwag ni ininili ditujun na ginapisakan niya ginirawawa. Dari batuhan na yakotomero de salamat ko rinyo simple situangan na kahidupan kita Bapak Ibu. Yakotomero salama asopay at kasuyan ni damay na surang ni puwani ninili na pisang kagani tapatuasan na. Amantu billahi wa amantu bi rasul. Keyakinan lo dipuangi na sabat tanda sompana atin lo dipuan na. Wa amantu bir rasul keyakinan lo inabita na sabatan ra at kacumalak po na madeci. Apa iya kaya sungitapot lepakan na lilay at tokan na atiye na yami na sabat pangkaw kagtapat sukuasan na iya. Apa iya nang kataw batongan na lepak lila na mibawan na puwa na ilipa na suku tu tapat na. Iya ko lepak lila minapuwa na curita gitu. Iya ko atokan atin na pake tapakarot ni.
Ya ko pangkau kami napake pagkasuyat ni. Berarti ya tapa italo din nawa di masyarakat, makanya maka di pandita pahikme talo tamasarang, dua tamalaiso. Ya kedua tamalaiso ke hakikat na sumpadan ni syahadat na sumpadan. Ya ko talo tamasarang tapa, makanya lepalila atau kan ati na jami pangkau ke tapa asal na itu. Apa sili yang itu tapa si bama pato di napada. Iko pato mapayaki batere mapayaki nga kasiya ko masok paginiri na pesangka ng ipuan itapa. Tapi yasini mapatungan nesadya jari jamat capat na naraka di cingipi ko pawala suru ka tapi di nasumpagan tungan ni sandaya to. Jadi nega to tawiye nesadya di cingi tapi di nasumpagan. Nesang maka pijami anu masalah yang katumati putamila lang masikit migamupa itu mata di saliwa ada keluarga di mo mata di na salamatit na malatuni wejin itu majine na tutama masumpajan na pa masumpajan tumati ada namanya matay na sustasyo ko saliwa ng mata di ng kipuri tumati tada pulau ko jamba itu ya sama patungan di na matapa. Apa iyo po pagkasuyat tapi mapatungan hanya sebatas mapanasa tapi denat kung ilalang natin na tumotomala bigilkir atin. Pakanya namorosik di tasapalalay asalama katua ilibot ng wanwadino sebelum kita kembali kepada Allah. Termasuk ang keamalan na pagmuruang ni Andi Guruta. Apa iya itu ko agamay, iya ko makadete doa keselamatan, pasti makadaki pakiyas salama. Iya itu pandite rata-rata wandi. Mari niya kari pandita na saba anunita na dene rita. Ya pwede anupita na saba irita memang. Ang tagurot takosib na biyasenya Habib Umar Ali Ibdurus makadami te sayi karama. Maginiya ka de sige karamat na sabak kawalian na najalo bawak kalupin na takoruko na libuana. Ngurut tak kali sige daya na melo lalo na takobosi palawangan na bosi na wala na din na marica cari-cari na. Guru tambo dan le matanang imamoto na takopacuranti motor na lepang guru tak na standar di motor naliranti na naparitasan nagasi motor lari motor na tupasantare. Yan mo ya sawal apa pandrita anu ne tanade neri tayapi di anu pita na sama ini tambe kada to mule mamoto bina pake hati na jokal motor na pasang ke bati ta apa tanyaki pandrita tanyaki wali iya itu napak guru ni Andi Guruta bahkan bersana sampai kepada Nabi. Maka daan sebenarnya amalan yang namilu pakiti na salama lino leto akhirat. Iro amalannya iya pana ipake iya kutongero mapamulatin roh makanya bungatin roh tak baca. Makutana kan jodoh iya koneki matin roh biasa mo ki jero milo roh. Biasa to balala pa. Apa kato je to nitanang telungangi mga roto ni. Napaniya ko tomelo matinro tege bias tapamula bate tamatinro kanang atau kiri tongamoro iya na ang katomatinro na bias lingkilaw kiri masija tumate makanya ko agama itu dianjurkan menghadap ke arah kanan. Apa iya ang katomatinro lingkilaw kiri hakikat sebenarnya na tanraatin. Iro onran na atik payawana susu kiri, dua jari yawana susu kiri tak dua jari tamilalan. Makanya dalam agama dilarang tidur menghadap ke arah kiri, makanya sunnah menghadap ke arah kanan. Nah, pamilya ko tomatin ro aga biasa tabaca. Biasa mati mak baca-baca miki matin tadi. Biasa mati milada di aga tabaca. Ayat kursi Bismika Allahumma ahya tabla mana dah 4 doang kayak gitu
Ya ko yung itapakin atau matinray. Makalay na bita, ya ko tomelo matinro pertama aja nasalay ki kuluhualak katadlo. Iro kuluhualak, ya mato sura, ya mato padunga, ya mato dusikati. Termasuk ya ng katomalasan na tako nabaci kuluhualak, capat na yan na mati pasti manca diwadi. Yaitu ya kotomelo manca diwali na motan niya pandita wat di mato manca diwali. Yan na ang kasi iamana tapa ke mananungan na tumati capat na wali ki aga tanda wali na tikumati dinan de ulla alati yuko na sampai datanya hari kiamat. Maka regulu tak si Muhammad Zaini Abdul Ghani yan na ang kato mapamula malasa na baci kuluhualak tatalu dito na jadi malasa baja na sangadiya. Ya kuini malasa katago sa tabaca. Pak mega to dito yan na mapamula malasa niya tiyadi pa yung makdarike. Ada na iya pato baji niya mustasyo ko to pura makdarike ada kupe ke bate ta makdarike ada kulico pa bari-bari na pamong manyamong sa nga ada kuparoja ko to pala. Apa kami mata tu tayo, iya pa namanya mayo kupure makdareke. Dari nateni agama makdareke. Tapi ang katusi kari na to malasa iyo tapati ko to malasa kuluhualan ni baca. Jadi kaya guru tayo nang kato mapamula malasa na baca kuluhualan kataluna rin na jadi malasa baca na sangadiya. Iya ko mati pa rin na. Nasabak kuluhuallah dia baca dia jadikan amalang zikir ketika sakit na tandikiyak katai lisuri pamasina kung Allah Ta'ala maka Allah turunkan 70.000 malaikat mengsolati jenazahnya. Maka kumati Allah sendiri yang menjaga jenazahnya dinanri ulla alati sampai datangnya hari kiamat. Makanya Nabi tak ajak nasaleki kuluhuallah apa mulangat tinrotak batik katendo. Bahkan anjuran Nabi tak ke-10 je sesosiwanti. Payenan kato batik kuluhuallah ke-10 sesosiwanti. Ibangungang idera di tengah surga pamasina kuwagi. Pak kato je itu tumarupah ngadan najak banget itu masumpah di banuri batik kasih sepuh. Ada namu mau baca kesabu jadi masumpah jadi gagi dulu. Nah, dan akan nabi tatami suruga maka dami lulungan ibera di tengah suruga pamasina buati. Berarti aku dia masuk pada tetama pede utama suruga. Makanya Nabi menganjurkan baca kuluhuallah 3 kali, salawat dikasih istighfar 1 kali, napa itu tu sikrita sabbe. Terasa sikrita sabbe subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar napata baca bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Makumur bati tak kotomi matinro. Tapakonya roh. Sini na kumakamalak di jamaah yang dimuliakan Allah. Di negara sara ininawa kamina batuan noloy anak apo na Adam. Ketika orang yang ia cintai kembali kepada Allah. Nabi ta nomor si disuruh. Yang kedua dekat dengan Allah sekaligus kekasih Allah. Inakanay pamasi Nabi ta ilalan na si tangi 2 torifojin na lisuri pamasi na kung alatala. Makanya rawatu itala amul husni takun duka cita dan kesedihan. Apa rawatu mati amore na itala abu tolit. Di panagan na 30 mati na amore na mati si bayini na pangulut na si Khadijatul Kubra. Makanya masaring nyawa na nabita. Yan ito nakadapan dito. Hindi nagagasara ininawa batua matan rinuloy ana apo na Adam. Ketika orang yang ia cintai, orang yang ia sayangi kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi batina puangi boleh ya sara ini nawana nabi ta itu di Isra Mi'raj. Tapi ini rupa tawe atik tanya suruh tanya pandi tapalagi wali. Jadi baja na sengadi na kanne sara ini nawa na kanne pacuba amatiana ngiri tuyun na tori holiye.
Maka dia dari ipukangkat nomor dia parewaki. Tidak sama parewak perbanyak malafaskan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan pasti kembali kepada Allah. Ancaringan narupa tawiritanay dan pasti kembali ke tanah. Maka ipasuro tomatitak mencari apa ringerangan. Maka pandit baca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sesungguhnya engkau diciptakan dari tanah dan pasti kembali ke tanah. Uli na juku kapuli ko tanay. Ura buku-buku puli ko ay napasat tanyawata puli ko angingin napasuta darata puli ko yapi. Makanya pasti kembali. Makanya apa riwo kibori rosala ilinawat. Yang kedua dia gagah sengarin na bisobari wasolah sabarat na sumpahnya. Apa itu itulah sabara. Sabara perintah matinulu naman nanulun. Sabara larangan manini puli ko na pisang kangengi puwangi. Sabar ketika diuji oleh Allah sapuro aroy pasakbara iatiye. Tumawarikada makadat na uji kapungan na ta'ala. Na makalay pangkitay ininawa mo sabara musti mululungan dete. Jadi aku angkat sabar ketika diuji oleh Allah amat yangi apa dia gak tahu ko na kanne pacoba amat yang pasti makna we matana macandra karupan na macalla kita matana maka dia gak yewat diboleh imbangi yosara ini nawai sengalina bersabar na sabar itu tututa nyawaring yung Allah subhanahu wa ta'ala apa nilino bapakmu alkamana masana ang kamato na ang kawatu isaliwan wa ang caringat tak manas sa gitannya cule-cule. Isalay warang-parang, isalay wisana keluarga, isalay wilakay, isalay bainita, isalay wija-wija. Kenapa? Nasaba anu pasti memang. Berarti aku isani maka da anu manas na saba apan na sangat na, maka pasti ya buhay rodega da sangadin na sabar tumotomana biyang hati. Tete dari sejarah na pangulutan na Ismail Mailu igiti. Ipatada ni rubangkong iri alun na nasabak Mailu igiri na ana tamaka batuan na sabaran. Iminakudang niya dambot na makada. Ya abatif almatu marusa tajiduni insyaallahu minas sabirin abbo. Ya kuyiro parita na puwat ni. Tapat dupalado ni mati pitalulungan nga anak maturo na sa bara. Ipatada ni bangkong ni rampuy ro bangkong ni puli kuwan-wan na. Elo pak dupe tanda papuing na lipuan ni elo geri anak na napatada ni bangkong ni ri alon na law kung anak na tako na suro de na milo makan ri bangkong ni. Ura teya patuuli teya sapi yuko teya malara dara teya masuro nyawa teya law. Ikulina situro ilo na buwangi musti na kejadian aga pasabaran na hakikat ketika bersabar ditujun na perintah na Allah Ta'ala yana tu nakadagurutan tamakau api tapatok lo anu maruncinge tapauno anu mosoy ya kuya tu watue na sitinaja na de na situro ilo na buwangi pasti dia na kejadian, pasti dia na terjadi tumotomala biya hati. Berarti dia gaga kata to sabar. Apa rewaki perbanyak malafaskan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, sabar na sumpahnya tumotomala biya hati. Apa iri amatingan dan itu pasti. Dia gaga kata tau dia na mati. Namo maga jago na tawi, namo maga hebat na tawi, apa namo tahu jago mati ko. Kada tahu dia mati ko. Pasang ke jago teke, dan pasti ada batasan. Apa iro amatingan ni anu manas sa tati ini panas. Na elke anu manas din na manas sa natiapa di panas susurut ni.
Nga amatinya ngiri sa tumatoma na bigay kaya hati. Makanya di nawa dito makadamagi na mati lang na malasay. Ada ko yun na tanya dito lang sumpuni ito. Na binek yali kasimpulang makadamalasa yan na mati. Na di nagaga tumalasa bondo kurmasaki. Tamiya saba isapa at dilang tapi at dilang imimatos sapa. Mayarno na iya kumatibawang ito inatapulin di dagapas sa baran na. Berarti kematian pasti tumatoma lebih ke hati. Magi naman siya amatinya gini. Termasuk pengulut tak Umar bin Khattab. Di waktu dia panata masalah ngiwaring hidayah. Dia nagagatok kami ng masagda di tanah Makkah. Iya rasagda na Umar na boturang imakunday matampuit. Yan ang kamakunday matampu lalo ironi botur makada iro makunday iro na tampu aga na tampu borone ga makunday ka. Ya kana mati makada borone ya kamakada iya makunday na payali ro ku makunday matampu isa sa iro tampu na iro borone wijan na aga na jadi borone ga makunday. Batini na boto. Iya kenalaku padang na kurikuan wa temali padang itanya lalawan wa ya kore na ti urun na tawar makali ya nyawa de gaga sama na de gaga akiburan na tumatoma labi ke hati sama na ya nyawa pade nyawa na man ayang po to tapi mali na takota misalang iwaring hidayah ya kung masala ang matyangan na curita na bitak maciri di watak kalena natiri pusa langsung marang na tumatoma na biyay hadir. Berarti yan ang kato datang bertaziyah mendengarkan cara meditasiya tapi dia natatambah keyakinan na dia natatambah tepat na ina tutog mak batutulan ni atin na tumatoma na biyay hadir. Apa amatinya ni alo manas sarili ni sa kanupan na di kapawatunya. Apa magiri sa makariyo ko tomati romatu dito ka naluturang iangi dukuta. Iya ko tomati bade na sangariyo dito ka nanri api dukuta. Bade na sangariyo tomati dito ka na lama itana. Karena amati nga nga manasa di nakadaanan at tumatuwa. Buron makunray. Iya ko nadapi iwatun na. Maka pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu nasalai ke almarhum tumatoma lebih yang hadir ia nalisuri pamasena tupuangi sedia atap patu sini nama. Jadi iro almarhum edena tunakan ni kewajiban pada padanna pakasuya sumpah jasa kepuasa kecuali pak dimundingan na masih dekat nih. Apa ini pasalama ito labuta, apa iya matoto mati wariala tayo labu. Ini ro pasalama to mati nomor si di amalak malari. Yang kedua pak diseneng, yang ketiga pak dimundi senantiasa mendoakan almarhum. Makanya termasuk keamalan napak guru tak Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatus Sa'il jarang naja matolinoy tapi makiyak palak batuy itu yun na tumatita sumpah sunnah mutlak dorakan mundin ng magharibi khususkan pahalanya kepada orang yang telah meninggalkan kita. Biasa kata jaman ya sumpah jadi sumpah sunnah mutlak dorakan mundin ng magharibi setelah sholat rawati tajame dorakan maka dehuru ta Imam An-Nawawi Al-Bantani talutu na puliya tumatili nomorosi di matapa tanah tampungan na sampai datangnya hari kiamat. Yang kedua yaka patasabura darajana napa iwarito apalak pada leba apalan na tumati sakit. Ye ko matisahi tawi majalo na makrana mo de muwanu imudi lo bawa ni yero na pakewe mamusu apa di sesulungan to. Makanya kare guru tajame walaupun hanya satu kali na tomate khususkan pahalanya kepada orang yang telah meninggalkan kita. Jadi ya makanya sitina aja tajamang itu na bute.
Namun 50 tahun mati. Makanya sholat sunnah mutlak sipil qabri dihadiahkan pahalanya kepada almarhum almarhumah. Daratan ada pemupuna ayat kursi bekasisan alhaqum mutakasur bekasisan napapuluh wala kasopuluh sikdi. Ia mato ibaca raka pamulan na ia mato ibaca raka maduana. Ede panala tu beresalagnya lolongan ni tallo apala batua itu dunna wariala tatumoto malabi yagi. Yang kedua, bajen na sangadiya loki syarai witana tampungan na tomatita. Pertama, ede nawa tingi cabut sarituwe dia sik na tanah tampungan na tutomatili. Ede nawa ting makadami agamay pangkas dan rapitam. Apa ina tu sitongan na sarita na tanangani milodon ito laruta na salama. Napa niya ko loki saray tomati makutana ka din lo. Iko masara tomati ki ekasada sitong. Ekasada sito loki saray tomati ta. Ekalwa ni di madurot to sa dito dila. Ada na iya panasa iko to pura man lepa pitaran na karobah. Iya itu sitongan na kanjak na 1 kali 1 minggu. Okoy agamay. O pardas so kami na makanja saray ito matita as sa juma bakda asad. Okay romalo mo itarima tupa dong lagi. Apa asisumpungan na tomati tomakila na pamilya tupa dong lagi. Ada yero tomati na di na mati. Idi ni pahata maka na mati. Iro ya sange mati, magpamulan na panyawa na poli kutubun na sebelum dikuburkan. O pamira batas na tayo mati. Tapi yan at tamila nagalabon nagkiburo na makadani alam balsa alat kiburo. Berarti pemisah dunia dengan akhirat. Dari yokotomela si sumpu si batu mati tilodoni. Makanya jangan kau tinggalkan doamu kepada orang yang telah meninggalkan engkau. Apa engkau paasi sukungan na si batu labuta. Yan itu nakar aja di malupi tomatiwe. Makanya apawan ni torong iya tomatiwe tiatu padem itaja ni pak dongeta. Na termasuk kipak di mundi madoraka ya kuali tilodoni talabuin. Tiga yero pertama wani pamulan na Rajab. Yang kedua wani patangana Syakban. Yang ketiga wani Jumat. Yang keempat wani lebaran. Iro wani lebaran yang biasa mo jero ilola tomatitar. Dapat iya wita yana wani lebaran talumik macang gori mapi paraku mak burasa. Dia aja na kanila doang itu mati nah. Nah itu kanjak na sitongan na syari tomatiwe wani Jumat tatik 2 tanggal bendi. Angkara tersyari tomati na wani Jumat tatik 2 tanggal bendi. Itu yang dianjurkan sebenarnya ya apa ini pura pimalap. Tapi makanya yang diurutak bahkan wasiatnya Nabi ya kalau kau syari tomatimu minimal ini yang engkau baca salawat dalam bentuk doa. Ketika engkau mengulang dan membaca 3 kali kata Nabi dalam kitab Buqyatul Mustarsyidin, maka yakkan sininna susana awatanganna tomatiwe sampai datangnya hari kiamat. Maka apa doanya? Ibacai Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad la tu'athib hathal mayyit. Tabla nih. Woi, itu gak na cakar dulu tak woi. Tabla nih. Depa. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad la tu'athib hathal mayyit. Tabla nih. Depa. Mati bawan nih. Sini na teman-teman bijamaah yang dimuliakan Allah. Makanya rewa kapaiman iro ciri-ciri na amatingan itu teman-teman yang hadir maka dewi Nabi tak dalam kita wasiatul Mustafa ia kumeloli suri pamasina tu sedia 40 hari 40 malam sinin na irolan roali ng kamanang imak birisel lepat capur.
Sini na ropat tang buku-buku na makbiresan la komero itu lepu tau Makanya yan kato biasa ay mangilong-ilo patang buku-buku na ito bahaya gitu ya. Dito gaga ko na kan nasa murah. Ayan ang kato na mangilo patang buku-buku na iya kama makbiresan la kama itu patang buku-buku ta. Yang kedua kadeguro tak kalisidin rin. Itu natajang ito milo mati dua itu waktu nomor si di okoy pamulan na waktu sumpajan yang kedua capak waktu sumpajan jarak tau mati di patang waktu angka tapi tidak seberapa makanya kade gurta panditet na yeto pang napat tu nyawai po ikutubuwe to nangin napasalan makanya yawai yetdo mapamulayawa tu mindeng no yase iya na to tomato tayo na lungi tato malasay talo di mito nakapesa na taponis sa ngilasa na tomalasay nakapesa bawa pala kaji na nasa pura o na lato gesit na posina na panakatang isarat na nisa makaday aja mo sa limalak na ilasat na iya po na muri na lungi tato malasa duan rupa tigalas na biskoy ipalapo yuro na tomalasay na di aja wasan ng kailagangin na tomakde cuma kami itu papasan na gurta al-maghfur laki hadya duramang ambo dali maka dari kolo kimi tato malasa pertama bukan kanyi ni watak kalimumbo yang kedua tamailah ruangan napa diuli aja tahu seperti ketika engkau masuk di dalam masjid dapat kiri do cili atau na aga ibici kan itu malasa Fatihah kasisang ayat kursi dikasisang kuluhuwallah 3 kali 10 syarat nan letu ko capakan ko ajina namo magalakdak nalasana ye pertanya ko waktu nade patu namati coba jadi betul anda kami matuta ye pama dan nasamana jadi namilo lepu talong maso talong panadan na ipe ni masisay nasa kade mulut ye ko yung mubacangin na waktu nami mato namuri na malak dalasan na makanja apa mo yun na nalaba. Tapi namo maga batuan na lasan na namo maga becuk na lasan na ye panarate metoni waktu na makanja apa mo yun na nalisuri pamasin ko na lata. Apa mega kajadiya kajewi talungaso talumpan ni komar masaki tidak ada harapan bisa disembuhkan diselamatkan pero masisiti pamata. Yan na ito nakalagurta yan na rumubacho mo na lang ini. Tapi barakana ya kontan nami matopo waktu na namo magalakdak nalasan na diberikan kesembuhan na rewa lo mulana tomato malah bikin hati maka tomato tatatalo minakape sa palakadena ya kumacak ke yang kedua na sapur aruna na minrik bab bisa mena na penakatan isyarat na namapusai malak dan itu nasana jangan kau tinggalkan ayan na tutunangin na pasalam puli o masih tapo-tapoy maruto bulu na arapah mati dawai pulo kala iminde galada cakoro ini mana sih komilo nabat tapoy kaya sa puli o masih tapo-tapoy tiatu pa jam malaliso na pasanati komilo ilapo ada tandam na tiapa jam mangaliate jadi kung katoti mangaliang li tiapa aja mana saniya tu tapi ako mangaliang kiwangi cakaro dumito Dito makalagi tanya to garo pala iya nasustas milo itu makin roh ini kumalak dan nilasana na mangalyali yan na to bahaya ya kedua maruto bulu narapa tapi ingat na maruto itumpun na matat na mati dawa pulo kala di nagaga pakuraga na sa bawah rekada makanya Nabi mengatakan dekati dia bimbingi patujui dega gawari kare sitinaji warangi sengalina kalimat la ilaha maka Nabi taman akhirul kalami la ilaha illallah tahalal jannah ya na angka tori capa amatingan na baca syahadat na lepu capa suruh kayak gitu kira-kira baca na sangadiyah kita kembali kepada Allah apakah kita mampu mengucapkan syahadat na tuhan itu kan syahadat bapak ibu marumo nama gampat diga garati Tomas syahadat dina kiro timur tak liko bawa lila tak cek dik jadi syahadat
Tapi magi ya komero mati tong liwar dina liwa watan na magi o koni bali semakurage pik carana na lepu na mate kakere. Makanya Nabi menganjurkan bimbing upatugi de daga warikada sitinaja na kuwada syahada. Pakatonya tomero mati tiap aja maka dandang. Oh andang. Dan nai kami itulah dinda sipudilak na itu waktu nama disi. Lo tege na salenda. Itu kaya kaladinda mo po. Ila pangakong kaladinda. Ay kaladinda ko lewa magani makadamu tiap aja andang. Oh andang. Ternyata pakandalak da waktu nama disi. Iya itu pakandang ni pak dia na salah. Dito dia wakala nya napakanda terima sa ima ide. Ayo itu pakandang na dia nagaga cule-cule. Naga cule-cule yang bisa menjaga konsentrasi pakandang. Itu to pakandang itu lempu mana tuh yang makanda dia nono ya kali napara bujanda. Kada pakandang nono dia napara bujanda. Ini nasala ko tu makandang na waktu sumpaja dia nalo masumpaja sala itu kandangna. Tapi yo ko tuju mo kandang na makanya mo tipak kasuyannya dia masalah kandang. Cuma contoh nih. Contoh itu mau malah bikin kehadi. Makanya Nabi dekati dia bimbingi apa yang namanya galak-galak cakor dilana tapi watana na matat deh. Makanya itu waktu ya dunia dari di bawah sampai ke atas tomato malah bikin kehadi. Tapi makanya yang dikurutan terakhir yaitu tandang netiko mati 5 itu naman cari atas salamat. Tinggal termasuk atas salamat tiko mati nomor sidi. Ya ko ang katomatin na marica batu matanna to salamat yaitu. Cito pipakuli di ya ko ang katomatin na marica batu matanna to salamat yaitu. Ya ang katomatin menyempatkan menitiskan air matanya to salamat di ng kanalese paringaran na labo. Yang kedua, ya ko ang katomatin na marapiti mo na itu ahli sikir secara hakikat. Sikri bawang na puadat to kong ati na labo mapangujulan roali asan na. Ya ko ang katomati na mapusa rin na lindo na si kangkangin menre saman na kinapa ito husnul khati macapat na. Ya ko ang katomati na kita lawyasi matabolon na malang pujaru pakitan na makatanda to matapa. Magay siya chor ni nyawana ketika dicabut nyawanya dari wajahnya. Jadi itu kata biasa tomate lalak loyasi mata bolongnya. Iya itu tomat apa? Apa iya itu cabut nyawa? Nah apa memberi masyur nyawa pertama di atas kepalanya itu para nabi dan rasul. Cabut nyawa na mau dinelekan atau munape? Cabut nyawa na pelakajina kakek. Cabut nyawa na iluna rupana tomat apa? Makanya siya curo di pakita matana malam pujaru mata boluna di waktu lepura maka rina daga ipot jematan na baca pot jematan na tomatene ibaca bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sini na teman-teman Nabi jamaah yang dimuliakan Allah tentunya ilalan na yiwi di dada akad kehadiratan sengadina kita bertaziah nomor sidi maringarang ditujun nama tiga ni maka talay palajara kami na batuwa ditujun na ya matingin ni mamagi-magi na saba ditujun na acara taziah tak mente pula na tapoy magdararari di wanua watak kalili bagi na sengadia na tulisuri pamasin na buangin mancagi di atas salamat. Yang kedua digagaakan tersengali na kita senantiasa doakan almarhum cuma upasaki macari al-parat karabah angka tu biasa to makadawat diga ya karabat to matili ada kuya ko tomating makarobah marosat na diga da tomate ya karobah ya ko makarobah ki gende mina saping ya ko ka tomate na karobah marosa ya tu na diga da tomate ya karobah. Ini ko makaraki makaroba ka untuk tomate kulat tutap maka itu pasti sampai. Jadi tapakannya kejo pahat tadi iya ko makaroba ki untuk tomate itu pasti tapi ko makaraki makaroba tomate madosok na degaga tomate ya karoba.
Tapi apalagi nih untuk kepada orang yang telah meninggal, makanya korban khusus dengan wasiat. Yang kedua, iko to makarubat tabi bapak ibu milo dan pengak, kira makanya ipatama asal nabi newi atau sana laki. Ia kuasana laki tama makaroba, maka pahala korban untuk seluruh keluarganya. Ia kuasana baini natama makaroba, maka pahala korban hanya untuk istrinya saja. Dan ia komeki cecenya pelana karobe tapatame na sana bainita. Tapi ia komeki lolongan ya pelana karobe satu keluarga tapatame asana ambo anak. Bertonganna tidak menjadi persoalan. Yang penting iro akarobangi ya karobato itu tuur ya karobato itu materi nasabari nasabak pahala kurban nasalama kiyamana lebih itu yun nawarelan tatumatita maka tan tidak na yawamiye igaga kata sangarina kita mengangkat kedua tangan kita minta kepada Allah magi-magi nasabak padungat tamancaji wit patampak barata na pamasik na yadang pangasinin na dosa na atas salan na taulabutal maruhok orang tua kita Ruslang andi Maraunah andi Sako Palabdi datang pangisinin na dosana tasalan ay tarimi sinin na amalatna tadi agad iwala kang isang alin na pawala suruga. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوتي قاضي الحاجات اللهم اغفر له وارحمه وعافه وقوه إلى حضرة النبي المحمد صلى الله عليه وسلم إلى هذه النيات وخصوصا إلى روحي المرحوم orang tua kita Bapak Ruslang Andi Maraunah Andi Sako Palabdi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kata Allahumma muwaffiq ila qomitori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan setiap ceramah hati pun terasa tenang.